سيداتي سادتي، j'espère que vous allez bien. Alors بغيت نعاود لكم اشنو وقع ليا البارح. Alors pour la première fois depuis que Aya est née, قلنا انا ومنصف نمشيو نتعشاو على برا parce qu'on avait vraiment besoin de ça. مشينا خرجنا تعشينا، ça s'est super bien passé, ça nous a fait beaucoup de bien. et حنا خارجين تلاقيت مع اون فان، جات صورت معايا، بقينا كنهضروا شويه داكشي، بغيت تقول لي قالت لي زعما tu viens d'avoir un bébé, comment ça se passe. قالت لي وخارجه تبارك الله عليك. قالت لي انا tu sais راه جي اتوندو حتى ولادي يمشيو لونيفرسيتي عاد خرجت زعما بالليل داكشي. اي فاش قالت لي هاد الهضره هادي بقيت شويه بوغيت شويه، وبقيت غير كنضحك وداكشي كامل. مي في الطريق كامله وانا كنفكر كنقول منالك ما هادشي اللي قالت حقيقي. يلا بغيت ندخل في واحد المعمعه ديال لا كولبابيليتي، واشنو واش داري نخرج وخليت بنتي وهذا وهذا. وانا نقول نو ريسيزي توا، زعما راه سي با باسكو تو ان بيبي كو خاصك تسمحي في حياتك، tu vas plus sortir. surtout que زعما on a tendance à s'oublier autant que femme ou même autant que couple. Un bébé ça chamboule beaucoup les couples, ça chamboule beaucoup qui on est. Je pense que on change complètement après avoir un bébé, et je me dis quand même il faut pas s'oublier, c'est hyper important de prendre soin de soi. Ça peut être je sais pas غادي تمشي غادي تخرجي انت وراجلك تتعشى، ولا تخرجي انت وصحاباتك، ولا تمشي للحمام، ولا تقدي شعرك، ولا تقدي ضفارك، ولا تسافري. المهم ça peut être n'importe quoi اللي غادي تخليك تفكري شويه لا بيرسون اللي كنتي قبل ما يكون عندك ان بيبي. En tout cas, je pense qu'il faut pas s'oublier, c'est hyper important. C'est important et pour la personne et pour le bébé, que tu sois épanoui, que tu te recharges, que ترجع فيك الحياة. Ça fait énormément du bien, et au contraire je trouve ça contre-productif. Il a pris تسد على راسك بزاف. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait pendant هاد les mois كاملين, et juste le fait de sortir ça m'a donné l'énergie incroyable. Donc si j'ai un message à vous faire passer, surtout aux mamans ou les couples, les nouveaux parents اللي كيتفرجوا فيا، ما تسمحوش في راسكم، ما تسمحوش في en fait ماشي ما تسمحوش في راسكم، mais essayez de vous prioriser un tout petit peu parce que c'est important. Voilà, gros bisous.